Ahee, namukela kambe ka Masipala Xitsonga analyst. Channel, of course, hoy namuntlha hi ta hi khelela hi DJ Gift man, loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele na hlavusikiza, even then from there hi ta hi khe hi hetelela hi misayiko ku ndleka hi ri manjheni Master T. Yeah, ku hi last update mi nga mi swona, of course hlavusikiza of course a fika a delela DJ Gift, laha of course a fika a tirhisa cover ya yena DJ Gift ku va a kha n'wi chingela hi yona and stuff like that. Ma yona mhaka leyiwa if mi nga se vona video leyi ni ta vekela e link to comment. However, ka sungula of course ra ti 30 ta March, DJ Gift of course we are responder, fike hi vona of course a fika posta that goat there, mi fika tsela ku me okay, so hey ku na ti-narrations to tala ngopfu about this goat. So hi nga vula ku maybe in other words DJ Gift a nga kha zama ku vula ku hi ku phuphuruka ka yena vhele hlavusikizi, ku phuphuruka ka yena eringetini vhele ku va a ya le ka ngove leyi, ku va le ka ngove leyi a ku i ya ku va beni, va yi twisa yena mhaka leyi. Loko a kha ku i ya ku va beni va fika le ndzeni ka Centurion leyi, loko va fika ndzeni ka Centurion a fika boha lero na biwa lero na biwa a nga ha voni nchumu, ku ze of course hi vona mbuti yaleyo kwalani yi na xibakitana ehenhla, se hi ku phuphuruka i kumeke se ambariso xibakitana a nga ha voni nchumu hi bele leri a nga fika ri kuma leyi. Hi nga swi vula tani ku hi ku vona ka mina ku that might be what DJ Gift is trying to say there. Hi ku phuphuruka hlavusikiza yi yini le ka ngove leyi a ku ya ku beni, i va vuya mbariso xibaketana a nga ha voni nchumu na ndlela a nga ha yi voni manjeni hi belo leri a nga ri kuma of course kusuka ka DJ Gift. Ma yona mhaka leyiwa kona I agree ti-narrations ti ta ti hlayini hikuva a nga ha nyikangi context, mara sweswo a n'wi vona a n'wi vona hlavusikizi waloyo mbariso xibaketana tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Yo from there of course ho tlha hlamula kambe DJ Gift hi fike hi vona a fika tsala ku loko i lava ku chaha hit tirhisa medeli of course keyboard yaleyo ya yena DJ Gift, se ku hi side ra yena hayi ro ti vhele ti humina ni keyboard yaleyo ya yena and stuff like that. Yeah, okay, all right. Yeah, and then of course hi tlhela ka Psycho ku hi the last update a ni fika ni mi kombisa ni ku hayi album ya Psycho this year swi ti komba yi ri ku tseketsekeni, ya tsekatseka and stuff like that. Ma yona mhaka leyiwa but of course ka sungula of course ra 30 ta March hayi Psycho yi tlhe yi vuya kambe yi tlhe yi ta posta me swi ni hlamarisinyana leswi yi nga posta xiswona. Hi fike hi vona yi fika yi tsala ku hello Limpopo I'm on, are you ready guys? And leswi of course yi nga fika yi vekela yi ndla swona kwala yi veka na xinepe xa yona kwalano, leswi nga fika swi postiwa ntsena, so a ku na cover laha ku na details ta nchumu at all and stuff like that. So I was like maybe kumbe swo yela ku juma so i ri Master T mara mina sweswo hi hanza ni believer swa album man, i nge hi kume assign khale hanza ni swi believer swa album man. Loko ni ri wrong ni ta vuya ni ta ku Master T was wrong, but album ni se yi vona yi ri ku humeni la ka Psycho maybe yi ngo humesa a single ku hi side ra album a ni ku swi voni ni nge yi kha yi ri ku raseni Psycho. So this year swona a yi ri ku raseni a yi le ku teka nchumu, so ku nga va ku na a reason for sweswo ku maybe timhaka to a hi ku loko huma an album vo tala ni vone va kha va sapota swona ku hayi lembe leri yi miyerini. No guys, ku vulavula na sweswo swi fambisana na leswi va kha swi humesa swi va swi ri ku teni. Swa depend so vo DJ Gift na vo hlava ha vona va le ku raseni swinene, swi vula ku va ti tshemba hi swilo leswi va swi tisaka. So Psycho maybe a yi ti tshembi swona a ni ti ku ndleka hi ni this year man and stuff like that. Mara mhaka leyi a yi le ku ndleka huwa, that's why yi nga ri ku ndleka huwa. Munhu loko a ri ku tshembeni wa ndla huwa before project yi ta ku va kha ti promoter and stuff like that. So promotion ya yona this year hi yona the weakest out of the three vhele va compete-aku. Hlavu na DJ Gift promotion ya vo yi le henhla swinene, yona mhaka leyi. So side rona ma ni vona album na sweswo hi ta hi vona leswo mina album a ndzi yi vona me loko ri yo ndliwa yi ta endliwa the last minute, mara ma ni vona album guys. Mi ta hi vona swo yi ta yi kha yi humesa yini hi ku himpela loko ri himpela yi kha yi ku are you ready guys, maybe a yi ta yi vekele na yina na cover ya yona hi swona ku i yini, like is it an EP, is it a single, is it an album ku hi side ra yona. So a redzi leswo loko ri amukeza ka banda kombela mi tlika subscribe. Ni ku hisa ngopfu mukhukhwi
loko ku nga se ku hisa miyela ku tika ngopfu mikhukhwini loko ku nga se ku tikela miyela ni tshwa hi mikhukhu ni ze ni nga ha swi tivi n'wini ku ni nga ba mikhukhu ni aka room.